Hrvatski radio, obrazovni program. Povijest četvrtkom. Trinaesti kolovoza 1923. godine. Gustav Stresemann, vođa Njemačke narodne stranke, postao je njemački kancelar. Na mjestu kancelara zamijenio je Wilhelma Kuhna, koji je bio kancelar samo 264 dana. Na tu je funkciju došao predsjedničkom uredbom, nije bio izabran u parlamentu Reichstagu. U doba njegovog vladanja Njemačkom ta je zemlja ušla u sukob sa savezničkim silama pobjednicama u Prvom svjetskom ratu. Kuhna je tražio moratorij na plaćanje ratne odštete. Savezničke sile to su odbile. Njemačka je trebala isporučiti 200.000 metara telegrafskih stupova i ugljena u vrijednosti od 24 milijuna zlatnih maraka. Uspjela je predati samo manji dio. Francuska i Belgija odgovorile su 11. ožujka 1923. okupacijom Rura. Vlada Wilhelma Kuhna na to je proglasila pasivni otpor okupacijskim vlastima. Kada je Gustav Stresemann izabran za kancelara i ministra vanjskih poslova, bilo je jasno da je pasivni otpor gotov. Sav trošak tog otpora snosila je vlada u Berlinu. Ekonomska situacija bila je sve gora. Jan Kirsch u knjizi Hitler 1889-1936 piše. Zemlja je bankrotirala. Njezin je novac bio uništen. Inflacija je poprimila neviđene razmjere. Dok je uoči Prvog svjetskog rata $1 vrijedio 4,20 maraka, u siječnju 1923. vrijednost mu je bila 17.972 marke. U kolovozu 4.620.455. U rujnu 98.860.000. U listopadu 25.260.280.000, a 15. studenoga nevjerojatnih 4.200.000 milijuna maraka. Sredinom rujna kilogram maslaca stajao je 168 milijuna maraka. U Tiringiji i Saskoj, gdje je komunistička partija Njemačke ušla u vladu tih država, partija je planirala revoluciju. Te je pokušaj ugušila policija uz pomoć Reichswehra. 26. rujna predsjednik Njemačke, socijaldemokrat Friedrich Ebert, iskoristio je pravo koje mu je dao članak 48 Ustava i proglasio je izvanredno stanje. U Bavarskoj to je značilo da je ministar predsjednik Eugen Ritter von Kniling imenovao Gustava Rittera von Kahra za državnog povjerenika koji je imao ovlasti diktatora. Jedna od prvih Kahrovih odluka bila je da zabrani 14 mitinga koje je za 27. rujna planirala nacionalsocijalistička i njemačka radnička partija. Vođa te partije, Adolf Hitler, pao je zbog toga u stanje bijesa. Adolf Hitler prvi je puta došao na miting Njemačke radničke partije 12. rujna 1919. godine. Satnik Karl Mayer poslao ga je tamo kao špijuna Reichswehra. Vojska je htjela znati kakve sve stranke djeluju u Minhenu. Na tom je mitingu Hitler uzeo riječ i privukao pažnju osnivača partije Antona Drexlera, koji mu je ponudio i članstvo u njoj. Hitler je ponudu prihvatio. Godine 1920. postao je njezin glavni propagandist, godinu dana kasnije njezin vođa.
Partija je promijenila ime u Nacionalsocijalistička njemačka radnička partija. U godini kada je Hitler postao njezin vođa, pod vodstvom Ernsta Röhma osnovana je stranačka vojska, jurišni ili SA odredi. 28. listopada 1922. fašisti pod vodstvom Mussolinija krenuli su u takozvani marš na Rim i preuzeli su vlast u Italiji. 3. studenog Hermann Esser, glavni urednik Volkischer Beobachtera, novina nacističke stranke, objavio je u prepunoj pivnici Hofbrauhaus da se njemački Mussolini zove Adolf Hitler. Jan Kershaw piše. Tjedni koji su uslijedili nakon Karovog imenovanja bili su do krajnosti ispunjeni spletkama, intrigom i napetošću. Raspoloženje naroda prema policijskim izvješćima bilo je puno iščekivanja. U Bavarskoj, kao i u ostatku zemlje, prilike su bile užasne. Nezaposlenost i glad stajale su poput prijetećih duhova na mnogim vratima, pisalo je u jednom izvještaju iz Švapske. Izvještaj iz Franaške prikazao je ondašnju razinu oskudice. Pola kilograma crnog kruha stajalo je 1000 milijuna maraka. Nezaposlenost je brzo rasla. Industrija je bila bez narudžbi. Velik broj ljudi nije se mogao prehranjivati. Vlada čak nije mogla plaćati ni vlastite službenike. Minhenska policija zabilježila je pogoršanje raspoloženja u rujnu, koje traži oduška u nekoj akciji. Politički skupovi, međutim, nisu bili dobro posjećeni zbog skupih ulaznica i cijena piva. Samo su nacisti mogli i dalje puniti pivnice. U takvoj atmosferi krenule su glasine o skorom puču. Vođa pukovnije SA odreda u Minhenu, Wilhelm Bruckner, rekao je Hitleru: dolazi dan kada više neću moći obuzdavati svoje ljude. Hitler je odlučio nešto poduzeti. Hitler nije bio usamljen u planovima za državni udar i smjenom vlasti u Berlinu. To su planirali Kahr i njegova dva najbliža suradnika, zapovjednik Reichswehra u Bavarskoj, Hermann von Lossow, i šef bavarske policije, Hans Ritter von Seisser. I oni su namjeravali srušiti vladu na čelu sa Stressemarom. Von Lossow i von Seisser namjeravali su to učiniti uz pomoć Reichswehra i onda uspostaviti diktaturu. Njihove planove 3. studenog 1923. zaustavio general Hans von Zect, načelnik Truppenamta. Njemačka prema odredbama Versajskog mira nije smjela imati glavni stožer. Truppenamt je sada bio najviša instanca vojske u Njemačkoj. Von Zect je Lossowu i Seisseru jasno rekao: vojska neće ići protiv vlade u Berlinu. Hitler nije odustao od planova za puč. Richard J. Evans u knjizi Dolazak Trećeg rajha piše: Grozničavi pregovori u Minhenu nisu uspjeli dovesti do jedinstva između bavarske vojske pod Lossovom, policije pod Seisserom i paravojske, koju je naravno vodio Hitler. Svjestan da će izgubiti podršku paravojske ako bude dalje oklijevao i zabrinut da i sam Kahr razmišlja o puču, Hitler se, koji je sada imao podršku Ludendorfa, odlučio na puč. Bavarska vlada bit će uhapšena i Kahr i njegovi saveznici prisiljeni pridružiti se paravojski u maršu na Berlin. Određen je i dan za puč, 9. studenoga, više pod pritiskom događaja nego zbog potrage za simboličnim datumom. Na 9. studenog padala je godišnjica revolucije iz 1918. kada je zbačen carski režim. Hitleru je bilo bitno da je osigurao potporu generala Ericha Ludendorfa, koji u drugoj polovici rata zajedno s feldmaršalom Hindenburgom de facto zapovjedao ne samo njemačkom vojskom, već i državom. Ludendorff je bio ključan za stvaranje mita o izdaji njemačke vojske u udarcu nožem u leđa, koja ona pretrpjela od političara. Puč je počeo na planirani dan. Jan Kershaw piše: Kahr je pred 3000 ljudi u krcatom Burger Braukelleru već otprilike pola sata čitao svoj pripremljeni govor, kad li je oko 20:30 na ulazu došlo do velikog meteža. Kahr je prekinuo svoj govor. Pojavio se odred ljudi u čeličnim kacigama. Stigli su Hitlerovi jurišnici. U dvoranu je ugurana teška strojnica. Ljudi su stajali na stolicama nastojeći vidjeti što se zbiva, dok se Hitler u pratnji dvojice naoružanih tjelohranitelja s pištoljima uperenima u strop probijao kroz dvoranu. Stao je na stolac, no kako nije uspio nadjačati galamu, izvadio je svoj pištolj Browning i ispalio hitac u strop. Zatim je objavio da je izbila nacionalna revolucija, te da dvoranu okružuje 600 naoružanih ljudi. Dođi li do gužve, rekao je, izvući će strojnicu na galeriju. Bavarska je vlada svrgnuta, formirat će se privremena vlada Rajha. Oko 20:45 Hitler je zatražio, premda je to bila zapravo zapovjed, da Kahr, Lossow i Seisser pođu s njime u susjednu prostoriju. Zajamčio im je sigurnost.
Nakon malog okolišanja poslušali su ga. U dvorani je bila ludnica, no napokon je Göring uspio nadvladati graju. Rekao je da akcija nije uperena ni protiv Kara, ni protiv vojske, ni protiv policije. Ljudi trebaju sačuvati mir i ostati na svojim mjestima. Imate svoje pivo, dodao je. Hitler je u punoj pivnici održao kratak govor. U njemu je izjavio, mogu vam ovo reći, ili će noćas početi njemačka revolucija, ili ćemo svi biti mrtvi do zore. Govor je većinu u dvorani okrenuo na stranu nacista. Za Hitlera su dolazile još bolje vijesti. Jan Kershaw piše. Prošlo je otprilike 1 sat od Hitlerova prvog dolaska u dvoranu prije nego što su se on i Ludendorff, koji je u međuvremenu stigao, u svečanoj odori carske vojske zajedno s vladajućim bavarskim trijumviratom vratili na podij. Prvi je govorio Kahr, spokojan, lica poput maske, objavljujući uz zaglušni pljesak da se složio da Bavarskoj služi kao regent monarhije. Hitler, euforična lica što podsjeća na djetinju radost, objavio je da će usmjeravati politiku nove vlade Reicha, te toplo stisnuo Kahrovu ruku. Hitler se još jednom rukovao s čitavim ansamblom. Činilo se da je ovo njegova noć. Od tog su trenutka stvari krenule loše za pučiste. Sve je dobro išlo u pivnici, izvan nje nizala se greška za greškom. Ernst Röhm i njegovi SA odredi uspjeli su zauzeti vojni stožer u Minhenu, ali ne i telefonsku centralu preko koje je Losov zapovjedio da se u glavni grad Bavarske dopreme vladi odane trupe. I Hitler je napravio prvu grešku. Želeći pridobiti vojarnu inženjerijskih trupa, odlučio je sam tamo otići i ostavio je Ludendorffa s Losovom, Kahrom i Seisserom. Oni su generalu dali časnu riječ da neće odstupiti od svojih obećanja danih Hitleru ako ih on pusti. Ludendorff im je povjerovao, a oni su čim su izašli iz pivnice počeli planirati protuudar. Već u 2:55 ujutro 9. studenog preko svih radijskih postaja u Njemačkoj Losov je objavio da se on, Seissel i Kahr protive puču i da je, što je još važnije, na njihovoj strani i Reichswehr. Ludendorff i Hitler u rano jutro odlučili su krenuti u marš u središte Minhena kako bi ponovno probudili oduševljenje za puč. Kako je to završilo, opisuje Jan Kershaw. Oko podneva kolona od oko 2000 ljudi, mnogi od njih uključujući i Hitlera, bili su naoružani, krenula je iz Burger Braukellera. S izvučenim pištoljima oni su se suočili s malenim policijskim kordonom kod Ludwigsbruckea, probili su ga uz prijetnje i onda krenuli kroz Izartor i po talu do Marijanplaca u središtu grada. I onda su odlučili krenuti prema ministarstvu rata. Neki nisu mogli ne primijetiti da su mnogi posteri koji su najavljivali nacionalnu revoluciju već poderani. Ranije toga jutra neki su se promatrači počeli rugati puču. Je li vam vaša mamica dopustila da se s ovako opasnim stvarima igrate na ulici? Jedan je radnik upitao jedinicu koju je vodio Hans Frank, koja je postavljala strojnice nedaleko od Burger Braukellera. Sudionici marša znali su da je stvar propala. Jedan od njih je primijetio da sve ovo sliči pogrebnoj povorci. U Residenzstraße, na dijelu gdje se ona približavala Odeon placu, kolona je došla do drugog i većeg policijskog kordona. Dolaze, Heil Hitler, uzviknuo je jedan promatrač. Odjeknuli su pucnjevi. Tko je pucao prvi, nikad nije razjašnjeno, ali dokazi ukazuju na jednog od pučista. Uslijedila je žestoka pucnjava koja je potrajala skoro pola minute. Kada je pucnjava prestala, 14 pučista i 4 policajca ležali su mrtvi. I tako je završio taj operetni puč. Hitler je iščašio rame kada je pao u metežu i brzo je uhapšen. Austrijski pisac Stefan Zweig je nakon puča zapisao ove riječi: u ovoj godini 1923. svastike i jurišne trupe nestale su. Ime Adolf Hitler skoro je palo u zaborav. Nepunih 10 godina nakon tog puča Adolf Hitler postaće kancelar Njemačke. Ono što se činilo nemogućim postalo je moguće, govori profesor dr. Tihomir Cipek s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. To pokazuje kako je ono što se uči na studijima društvenih znanosti i politike, jedan iracionalni manevarski prostor. Jedna potpuno marginalna snaga koja nikad nije imala više od 3-4% glasova. Nacisti su 1928. godine imali svega 2,6% glasova. Jedna marginalna stranka. Kako ona može prerasti u jedan veliki pokret,
ako ulove, fortunu, ne? Ako ono što Machiavelli zove virtu krene u njihovom smjeru, oni ga ne prepoznaju i ne ulove. Jer Hitler je zapravo bio jedan obavještajac vojne obavještajne službe, koga je zapovjednik poslao da vidi šta ovi tamo pričaju, njega je to toliko ponijelo, jer osobito ovaj antisemitizam koga je on još u Beču učio od Karla Luegera, da je sam odlučio održati govor i odmah su ga imenovali članom stranke, nakon nekog vremena postaje predsjednik i zapravo to je jedna marginalna stranka koju svi doživljavaju kao neku sektu, fantasta koji diže ustanke koje su besmisleni, koji zapravo ruše domovinu. Zapovjednik Freikorpsa, kasnije zapovjednik ilegalne vojne organizacije, paravojne organizacije koja je likvidirala socijaldemokratske i liberalne političare po Njemačkoj. Hermann Erhard je htio intervenirati protiv Hitlera u vrijeme Minhenskog puča. Brigada koja je poduzela Kapov puč, bila je iza toga. Oni su htjeli se suprotstaviti Hitleru, ali onda naravno bavarska vlada, njihovi policajci su to vrlo brzo riješili. Jer ako se vlast želi suprotstaviti, ona se naravno može suprotstaviti. I to je glavna teza. Fašizam ni u Italiji, ni u Njemačkoj ne bi došao na vlast da se vlast njima željela suprotstaviti. Vlast je s njima željela surađivati i s njima manipulirati, a onda su oni izmanipulirali vlasti, te konzervativne građanske snage koje su im pomogli. Kad vi gledate šta su oni prošli na vlast, nigdje ne postoji, ja bih rekao, historiografsko tumačenje koje govori, morali su doći na vlast. Ili Drugi svjetski rat je morao izbiti 1.9.1939. Postoje neke strukturalni čimbenici koje se mi trudimo ovdje objasniti, koji vode događaj u jednom smjeru. Postoje naravno ljudi koji usmjeravaju te događaje. Vrlo važna je ta karizmatska osobina Hitlera koji je bio fascinantan govornik. Većina ljudi kad ga je slušala je ostala fascinirana. Recimo Ernst Jürgen, veliki konzervativni pisac Njemačke, jedan od predvoditelja konzervativne revolucije, tog pokreta, je bio fasciniran njime. Kaže, gledaj, vidiš, šta ovaj govori. A Jürgen je jedan veliki intelektualac, piše Čeličnu oluju, Željezo i krv, niz ovih knjiga koje slave rat, je bio fasciniran Hitlerovim govorima. Tako da on u to jednom malom miljevu imao podršku, ali to je potpuno marginalna stranka. Bolje je taj podatak da se to ilustrira. Pazite, 1928. godine, svega nekoliko godina prije nego što dolaze na vlast, a važno je spomenuti i prije ove ekonomske krize, ali i prije dogovora sa poslodavcima, kapitalistima i građanskim konzervativcima, to je stranka koja je dobila 2,6% glasova. 16. listopada 1919. godine Hitler je prvi puta govorio na skupu Njemačke radničke partije. Na tom je skupu bio i Ernst Röhm, bivši vojni časnik i veteran Freikorpsa, koji je u proljeće te 1919. sudjelovao u slamanju revolucije u Bavarskoj. Röhm je rođen 1887. godine. Bio je sin službenika na željeznici. S 19 godina on je otišao u vojsku i 2 godine kasnije postao časnik. U Prvom svjetskom ratu bio je na ratištu, šrapnel granate, djelomično je uništio njegov nos i unakazio lice. U bici kod Vardena teško je ranjen. Kako zbog rana više nije mogao na ratište, Röhm je služio ministarstvu rata u Bavarskoj. Nakon rata bio je zadužen za opskrbu brojnih desničarskih paravojnih odreda. Oni su mu dali i nadimak Kralj strojnica. U tim je godinama on stvorio golemu bazu poznanstava kako u paravojnim jedinicama, tako i u vojsci. Richard Evans ovako opisuje Ernsta Röhma. Röhm je bio sklon bezumnom nasilju, a ne političkim urotama. Analiza njegovih pisanih dijela pokazala je da je on riječi poput mudro, kompromis, intelektualac, buržuj ili srednja klasa skoro uvijek koristio u pogrdnom smislu. Među njegovim pozitivnim, divljenja vrijednim izrazima bili su kršan, odvažan, nemilosrdan i odan. Prve riječi njegove autobiografije objavljene 1928. u Minhenu su "Ja sam vojnik". Popisao se kao prgav i tužio se. Njemci su zaboravili kako da mrze. Ženskasto prigovaranje zauzelo je mjesto koje je nekad imala muževna mržnja. Kako sam nezrela i opaka osoba, napisao je s karakterističnom otvorenošću. Rat i nemir više me privlače od buržujskog poretka u kojem se svi dobro ponašaju. Nije uopće imao interesa za ideje i slavio je grub i surov vojnički život. Nije osjećao ništa osim prezira prema civilima i uživao je u bezakonju života u doba rata.
Pijenje i bančenje, borba i tučnjave učvrstile su družinu među kojima je našao svoje mjesto. Prema ženama odnosio se s odbojnošću. Oni kojima je stran bio vojnički život nisu imali mjesto u njegovu svijetu. Na vezi Hitlera i Röhma poradio je Hitlerov vojni mentor i poratni zapovjednik, satnik Karl Mayr. Röhm je osnovao klub radikalnih časnika kojemu je dao ime Željezna šaka i u taj je klub Mayr Hitlera odveo 1920. Röhm će Hitleru osigurati kontakte s desničarskim paravojnim jedinicama i vojskom. On će i pomoći u izgradnji stranačke vojske. U listopadu 1921. ta će vojska dobiti ime Jurišni odredi, Sturmabteilung ili SA odredi. Nasilje je brzo postalo zaštitni znak nacista. U rujnu 1921. Hitler je predvodio skupinu mladih nacista koji su za vrijeme skupa Bavarske lige napali govornika Ota Ballerstedta. Istukli ga i onda bacili iz govornice. Ballerstedt je tužio Hitlera koji je zbog tog napada dobio mjesec dana zatvora, a policija ga je upozorila da ako tako nastavi bit će deportiran u rodnu Austriju. Richard Evans piše. Upozorenje je imalo slab učinak. Početkom studenog 1921. kratko nakon izlaska iz zatvora, Hitler je bio u središtu još jedne tučnjave u pivnici. Krigle su letjele po dvorani dok su nacisti i socijaldemokrati izmjenjivali udarce. Uskoro su se nacisti naoružali bokserima, gumenim palicama, pištoljima, čak i granatama. U ljeto 1922. skupina nacista vikala je, zviždala i pljuvala na predsjednika Reicha Friedricha Eberta za vrijeme njegova posjeta Minhenu. Dolazak na nacionalistički skup u Coburgu u listopadu 1922. imao je svoj vrhunac u bici sa socijaldemokratima, u kojoj su nacisti na kraju svoje suparnike rastjerali s ulica koristeći gumene pendreke. Postoje nasilje, ali mislim i drugim porecima ćete naći političko nasilje, ne u takvom naravno opsegu, ali postoje snažno političko nasilje, država se može s tim nasiljem obračunati i ona je negdje uspijevala. Sad, s druge strane, ja bih rekao dva su razlika. To ono što smo rekli, duhovna klima tog aparata. To je ipak bio jedan aparat carstva, Rajha, Pruski, pa su svi ovi koji su atentatori sa desnice su dobivali male kazne, simbolične kazne, vrlo brzo su bili oslobođeni, jer suci nisu vjerovali u demokraciju, suci nisu vjerovali u Weimarsku republiku, osobito na početku. Drugi razlog su institucionalne pogreške koje je Weimarska republika u tom svom političkom sustavu učinila. Prvo je, recimo, nije postao izborni cenzus. Tako da su nacisti sa ovih svojih 2,8% glasova bili zastupljeni u parlamentu. Imate stranke koje dobi 0,2% pa su u parlamentu. Dakle, njima je uvijek bilo omogućeno političko djelovanje. Ma koliko su slabi bili. I svim drugim. Dakle, ako nemate izborni cenzus, to je jedan politologijski poučak, kad je svako prisutan u parlamentu, onda se naravno politička zajednica puno lakše raspada i puno lakše se sukobljava nego ako ipak imate nekakvi cenzus. Jel? Drugi razlog su ti snažni dekreti u izvanrednom stanju, jel, koji su se stalno koristili. Jel? Da, gdje je predsjednik mogao, on je imenovao kancelara, mogao je ne imenovati određene ministre, mogao je zapravo na niz odluka ulagati veto, ali ključ je to njegovo pravo da raspusti vladu, a da nije imenovao novu vladu. Vratio bih se na ono što sam prvo rekao, tu duhovnu, komunisti misle da je parlament samo tako jedno prikrivena diktatura buržoazije, jel? Nacisti i ova desnica konzervativna misli da je to mjesto gdje se zapravo razara jedinstvo nacije, jedna besmislena brbljaonica, a ovi liberali, centrističke snage reduciraju cijeli politički poredak na pravo. Pa ako je pravno sve u redu, to je Kelsenova teorija prava, a paragrafi su u redu, pravo, to je sve idealno, onda će se poredak početi ponašati u duhu sa pravnim načelima, zakonima. Poredak se i ljudi se ne ponašaju često puta u duhu zakona, jer se naravno fenomen politike odvija u društvu. Sad, u društvu ste imali za i protiv, Weimarske republike. Početkom 19. do 22. treće, ta strašna inflacija, to potpuno mislim, to su nevjerojatne stvari. Dakle, vi čim ste naručili, htjeli ste platiti, jer je cijena, tog čaja koje ste naručili i kobasica za pola sata što ste sjedili sa prijateljima porasla za nekakvih 15%. Kolega Tihomir Ponoš je jedanput iznio onaj podatak o nulovanju, dakle, jedna posebna psihijatrijska bolest koja je zahvaćala činovnike koji su trebali izračunati plaću, dakle, računovođe. Pacijent sjedne, ima potrebu
pisati neograničeni niz nula, jer naravno nemate digitalno, nemate tehnike koja bi to izračunala, a plaće su milijuni, pa milijarde, bilijuni, to su nevjerojatne cifre, to razara bilo kakvu mogućnost da se racionalno odnosite prema životu. Vlada Reicha, čim je počeo Prvi svjetski rat, počela ga je financirati posuđivanjem novca. Već 1916. troškovi države znatno su nadmašili prihode koje je vlada uspjela prikupiti bilo iz poreza, bilo od posuđivanja novca. Onda je došao poraz u ratu i ekonomska situacija još se pogoršala. $1 se uoči rata mijenjao za 4 marke. Na kraju rata dolar je vrijedio dvostruko više. Bio je to samo početak. Pobjednici u ratu su 5. svibnja 1921. konačno predali Njemačkoj završni račun ratne odštete. Bio je to takozvani londonski ultimatum. Reparacije su procijenjene na 132 milijarde zlatnih maraka. Njemačka to nije mogla isplatiti, ali to je samo pogoršalo kako ekonomsku, tako i političku situaciju. Početkom 20. inflacija uzela zamah. U ljeto 22. ona je prerasla u hiperinflaciju. Početkom 23. Francuska i Belgija okupirali su Ruhr zbog neplaćanja ratne odštete. Njemačka vlada odgovorila je pasivnim otporom. To je značilo da ako savezničke trupe preuzmu kontrolu nad nekom tvornicom ili rudnikom, svi radnici trebaju otići kući. Njihove plaće platit će njemačka vlada. Prestanak proizvodnje u najindustrializiranijem dijelu Njemačke i dodatni trošak za vladu samo je pogoršao ekonomsko stanje. Inflacija se još više razmahala. Život u Vajmarskoj Njemačkoj postao gotovo nemoguć za većinu stanovnika. Eric D. Weitz u knjizi Vajmarska Njemačka, obećanje i tragedija piše. Do jeseni 1923. radnici su dobivali plaću svaka 2 do 3 dana, ponekad i 2 puta dnevno. Tvrtke su koristile multiplikatore kako bi izračunale nadnice. Jednoga dana nadnica je bila množena s 27 milijardi. Nekoliko dana kasnije množena je sa 67 milijardi. Trgovci su radili isto, ili su se prebacili na stranu valutu, ili su jednostavno prešli na razmjenu. Ljudi su kupovali robu što su brže mogli, jer je novac postajao bezvrijedan za nekoliko sati. Klaviri, bicikli, šivaći strojevi, motorkotači, gomile cipela, bolje je imati stvarnu robu nego ušteđevinu. Na vrhuncu inflacije 19. studenog 1923. kilogram raženog kruha koštao je 233 milijarde Reichsmaraka. Prosječna obitelj na hranu je tada trošila oko 90% svojih prihoda. Inflaciju zaustavila vlada na čijem je čelu bio Gustav Stresemann. Ona vlada koju su nacisti namjeravali zbaciti pučem 1923. Gustav Stresemann bio član Narodne stranke koja je bila promonarhistička i protiv Vajmarske Njemačke, ali on je odlučio prihvatiti republiku i sudjelovao je u nizu vlada. Kancelar je bio samo od 13. kolovoza do 23. studenog 1923. ali ministar vanjskih poslova bio od kolovoza 23. do svoje smrti 3. listopada 1929. Njegovo zadnje veliko političko djelo bila je velika koalicija koju je vodio socijaldemokrat Heinrich Müller. Nakon njegove smrti Narodna stranka izašla je iz koalicije i bio je to de facto kraj zlatnih dana Vajmarske Njemačke. Berlin je 3. grad po veličini na svijetu. Ima 4,3 milijuna stanovnika, dakle preko 4 milijuna stanovnika. Samo su New York i London veći gradovi. Ima jedan noćni život, mislim, zvijezda je Josephina Baker. Jel? Dakle, dolazi ova američka kultura, plesa, džeza, noćnih lokala, umjetnost, to sve cvjeta i 20. godina se činilo, gledaj, vidiš, Vajmarska republika ima smisla. Ako ste nezadovoljni, odite u vrhunski kabare, pa se zabavljate, jel? Čak da su zapravo i konzervativci tu počeli popuštati, pa dobro, pa vidiš, joj, pa nije ta koalicija, jel? Imamo koaliciju sa socijaldemokratima 28. godine, gdje sve stranke i centrum, dakle, ova katolička stranka, konzervativna, pa i Deutsche Volkspartei, liberalna stranka, jel? Deutsche Demokratische Partei, druga liberalna stranka, čine tu veliku koaliciju. Pa je bilo sasvim u redu koalirati sa socijaldemokratima, jer vidiš, život je krenuo. To se postiglo jednom modernizacijom Njemačke, velikim
privrednim usponom Njemačke, između ostalog zbog toga što su Amerikanci su oprostili dugovanja koja su im dodijeljena Versajskim sporazumom, na tome su još inzistirali Britanci i Francuzi, ali onda se stvorio, danas bismo rekli, neki financijski inženjeri lanca sreće, koji je neko vrijeme funkcionirao. Tu se stvorio jedan krug i dok je to funkcioniralo, dok se to nije slomilo, na burzi u New Yorku, na Wall Streetu, čuvene 1929. godine i dolazi, te crni dani, taj crni četvrtak. Za financijski kapitalizam stvari su funkcionirala. Onda ta kriza slama Weimarsku republiku. Ali opet, to je samo jedan dio istine. Nije Weimarska republika propala zbog privredne krize. I nisu nacisti došli na vlast zbog privredne krize i zbog te velike ekonomske krize 1929. do 1933. Oni su došli na vlast zbog toga što politička elita nije znala dati odgovor na tu ekonomsku krizu. Oni su davali odgovor tipičan u njemačkom duhu, idemo štedjeti. Naravno, time su potpuno razorili društvo. To bih je rekao jedan zapravo ključni razlog zašto se Weimarska republika počela raspadati i zašto se ostvario prostor nacistima da dođu na vlast. Molim vas, pa u Americi je bila sasvim druga konsekvencija toga. Na vlast dolazi Roosevelt, New Deal, zapravo jedno socijalno tržišno društvo, što bi rekli Njemci u Sjedinjenim Američkim Državama formira. Zato što je Roosevelt ima jednu sasvim drugčiju ekonomsku politiku. On je jedan pametan politolog koji je uvid u ekonomske odnose, svijet života, politički poredak, sustav, dobio ljude za sebe i rekao idemo investirati. On se uzdao u Keynesa, državnu intervenciju i financije i to je Ameriku naprosto izvuklo. A ovi su se uzdali, tipično njemački, u politiku štednje. I onda su razorili Weimarsku republiku i omogućili nacistima da dođu na vlast. Ponovio bih ovu tezu. Nisu došli na vlast zbog privredne krize, nego zbog toga što politika nije znala naći adekvatan odgovor na privrednu krizu. Hitler je zbog organiziranja puča, optužen je za veleizdaju, dobio kaznu od 5 godina zatvora. Suđenje je izazvalo skandal. Presuda je napadnuta čak iz desnih krugova. Za veleizdaju dobio je samo 5 godina, jer je sud za olakotnu okolnost uzeo činjenicu da su pučisti, kako je sud rekao, bili vođeni u svojim akcijama čistim rodoljubnim duhom i najplemenitijom voljom. I služenje kazne bilo je farsa. Hitler je odslužio samo 9 mjeseci u tvrđavi Lamberg. Tamo su odlazili oni koji su imali pravo na blage uvjete zatvorske kazne, na primjer plemići koji su prije rata nekoga ubili u dvoboju. Hitler je dobio zračnu i lijepo namještenu prostranu ćeliju iz koje je iseljen aristokrat koji je ubio Kurta Eisnera, vođu revolucije u Bavarskoj. O načinu na koji je Hitler služio kaznu dovoljno govori činjenica da mu je u 9 mjeseci odsluživanja kazne u posjetu došlo preko 500 posjetitelja. U zatvoru je napisao knjigu pod naslovom Moja borba. Kada je izašao iz zatvora, nacisti su bili u jadnom stanju. Hitler je krenuo u obnovu partije. Godine 1925. nacionalsocijalistička njemačka radnička partija imala je 25.000 članova. 4 godine kasnije 180.000. Godine 1928. nacisti su prvi puta izašli na izbore za Reichstag. Dobili su 2,6% glasova i 12 zastupnika u parlamentu u kojemu je bilo 491 mjesto. Nacisti su se počeli širiti po cijeloj Njemačkoj. Više Bavarska nije bila dovoljna. U širenju Hitler je dobio pomoć od ljudi poput Josefa Goebbelsa, novinara i pisca koji je doktorirao na Heidelbergu s doktoratom iz njemačke filologije. Goebbels će biti ključan za jačanje nacista u Berlinu. U 90-ima se Hitler okružio odanim ljudima. Mnogi od njih su ga obožavali, poput Goebbelsa, Heinricha Himmlera, Rudolfa Hessa. Svi su oni krajem 20-ih bili još relativno mladi. Hitler je 29. imao 40 godina, Goebbels 32, Göring 36, Himmler 29. Za Heinricha Himmlera Hitler je imao poseban zadatak. Richard Evans piše. 6. siječnja 1929. godine Hitler je imenovao vjernog Himmlera na čelo osobnog zaštitnog odreda Schutzstaffel, koji je brzo postao poznat po inicijalima SS. To je tijelo imalo podrijetlo u malenoj jedinici stvorenoj početkom 1923. koja je trebala Hitleru davati tjelohranitelje i čuvati partijski stožer. Bila je preoblikovana 1925. kada je Hitler shvatio da mu smeđe košuljaši pod Römom nikad neće dati bezuvjetnu odanost koju je on zahtijevao. Njihov prvi zapovjednik bio je Julius Strock.
zapovjednik smeđe košuljaškog jurišnog odjeljenja prije nego što je Hitler zatvoren i od početka je bila zamišljena kao elitna jedinica, u suprotnosti s paravojnim pokretom smeđe košuljaša koji je primao skoro sve. U unutarpartijskim intrigama sredinom 20. godina SS je promijenio niz vođa. Svi oni nisu uspjeli izboriti nezavisnost nasuprot rastućoj moći smeđe košuljaša, iako su uspjeli izgraditi disciplinirano, čvrsto povezano tijelo. Himmler je uspio u onome što oni nisu. Prezirući grube elemente koji su činili prvu skupinu regruta, on je svjesno krenuo u stvaranje elite, dovodeći bivše vojne časnike poput pomeranskog aristokrata Ericha von dem Bach-Zalewskog i veterana Freikorpsa poput Friedricha Karla Baruna von Ebersteina. Himmler je naslijedio jedinicu od samo 290 ljudi, pojačao ju je na 1000 krajem 1929. i na skoro 3000 godinu dana kasnije. Usprkos protivljenju vodstva smeđe košuljaša, uvjerio je Hitlera da 1930. učini SS potpuno nezavisnim, dao mu je novu odoru, crnu umjesto smeđe, i novu striktno hijerarhijsku kvazivojnu strukturu. SS nije samo služio za ulične borbe protiv komunista i socijaldemokrata i za maltretiranje i pljačkanje Židova. On je služio kao unutarpartijska policija. Do 1929. Hitler i njegovi najbliži suradnici, svi odreda njemu potpuno odani, izgradili su partiju koja se proširila po Njemačkoj i koja je imala nasilne i brojne paravojne jedinice, ali još uvijek su bili relativno malena partija. A onda je došla velika ekonomska kriza. Poslodavci nisu htjeli popustiti, nego su se uzdali u politiku štednje. To je onda razaralo društvo, razvila se velika nezaposlenost, siromaštvo, a onda su nacisti znali pritisnuti pravo dugme. Koje je bilo pravo dugme? Pa mržnja. Politika je između ostalog vezana uz mržnju. Koga treba mrziti? Ko su nam neprijatelji? Što je rekao nacistički teoretičar prava, kasnije jedan od rodonačelnika konzervativne revolucije, Karl Schmitt. Osnovni je odnos prijatelj-neprijatelj. Političko se ne može reducirati na to da sad svi budu prijatelji. Neprijatelj je onaj drugi. A onaj drugi, ko to? Pa Židovi. Iako je, pazite, Židova, ako gledamo vjeroispovijest, u Vajmarskoj republici bilo 0,9% stanovništva. Dakle, sad tu ideja da 0,9% stanovništva upravlja svim tim skrivenim silama, to se činilo atraktivnom. Ne može se reći, zašto mi smo krivi, loše se vodila država. Ne, oni drugi su uvijek krivi. Hitler još u Mein Kampfu piše, propaganda jednim udarcem može zadobiti mase. A onda, naravno, pogoditi pravi slogan, pravi trenutak propagande gdje svako onda postane heroj. Gotov sam, bez posla sam, nisam ja odgovoran za to. Pa nisu ni moji sunarodnjaci kapitalisti odgovorni za to. Odgovorni su Židovi, oni drugi, Amerikanci, ti koji izrabljuju naš narod. Mi ćemo to prekinuti. U krajnjem slučaju, pa odgovorna je ova demokracija, odgovorna je Vajmarska republika. Diktatura je bolji tip političkog poretka. Tu naravno ima ove nostalgije za pruskim vremenima, za čvrstom rukom i tako dalje. Kad gledate marketinški, danas bismo rekli ovaj propagandni PR je jako dobro napravljen. U tim kampanjama Hitler ima aviona što omogućuje da drži više govora dnevno. Dizajn plakata kad pogledate su vrlo atraktivni, ali bit je to, njihova poruka je jasna. Mi ili oni. Oni razumiju da zapravo će doći na vlast ako potiču mržnju. Za njih glasaju ljudi koji tad nisu bili politički aktivni. To je zapravo jezgra nacističkih birača. To njima omogućuje uspon. Nisu jednostavno točne teorije koje govore sad radnici počeli glasati za nacionalsocijalističku radničku stranku Njemačke. Otiđite u njemački državni arhiv u Koblencu je središnjica. Ćete vidjeti da su NSDAP dužnosnici se žale da kampanja nije uspjela, nema dovoljno odaziva radnika i tako dalje. Većina njih ostaje vjerna socijaldemokratima ili komunistima, a oni dobivaju ove nove glasače, ovi koji prvi ulaze u politički svijet. A to što ih potakne da uđu u politički svijet, to je ova ideja, idemo protiv drugih, idemo srušiti demokraciju, to nam ne treba.
27. ožujka 1930. godine pala je vlada kancelara Heinricha Müllera. Razlog za pad vlade bio je sukob između socijaldemokrata i Njemačke narodne stranke oko povećanja osiguranja nezaposlenima. Socijaldemokrati su predlagali povećanje doprinosa iz plaća s 3,5 na 4%. Njemačka narodna stranka to je odbila i izašla iz vlade. Od 13. veljače 1919. kada je stvorena do njezinog kraja 30. siječnja kada je Hitler postao kancelar, Weimarska Njemačka nije se odlikovala stabilnim vladama. Za vrijeme njezinog postojanja bilo ih je 20. U prosjeku svaka je potrajala 239 dana. Ali pad Müllerove vlade smatra se prvim korakom prema kraju Weimarske Njemačke. Müller je na kancelarskom položaju zamijenio industrijalac Heinrich Brüning iz katoličke stranke Centrum. Ta vlada nije imala većinu u Reichstagu. Plan predsjednika Hindenburga bio je da izvan vlade drži socijaldemokrate, pogotovo komuniste. Problem je bio u tome što je čak i vladanje preko članka 48 Ustava koje je davao ovlasti predsjedniku da vlada putem uredbi trebalo potvrdu Reichstaga. Predsjednik je 18. srpnja raspustio Reichstag i raspisao nove izbore. Na njima će nacisti prvi puta postići veliki uspjeh. Jan Kershaw piše. Sam Hitler održao je 20 velikih govora u 6 tjedana, koji su prethodili danu izbora. Auditorij je bio golem. Najmanje 16.000 ljudi došlo ga je slušati u Sportspalast u Berlinu 10. rujna. 2 dana kasnije u Breslau čak se 20 do 25.000 ljudi naguralo u Jahrhunderthalle, dok je daljnjih 5 do 6.000 govor moralo slušati vani preko zvučnika. Početkom 20. godina u Hitlerovim su govorima prevladavali žestoki napadi na Židove. Kasnijih godina tog desetljeća središnjom je temom postalo pitanje životnog prostora. U predizbornoj kampanji 1930. Hitler je govorio izričito o Židovima. Grubih tirada s početka 20. godina posve nestalo. Sada je ključna tema bila rasap Njemačke pod parlamentarnom demokracijom i stranačkom vladom u podijeljen narod odvojenih i suprotstavljenih interesa, rasap koji može svladati samo NSDAP, stvaranjem novog jedinstva nacije, nadilaženjem klase i metka i profesije. Dok Weimarske stranke predstavljaju samo specifične interesne skupine, uvjeravao je Hitler, nacionalsocijalistički pokret jedini se zalaže za naciju kao cijelinu. Demokracija, pacifizam i internacionalizam proizveli su nemoć i bolest. Veliki su narod bacili na koljena. Kucno je čas da se ta gnjilež odstrani. Izbore 1930. Jan Kershaw opisuje kao potres. Stranka koja je 1928. dobila 2,6%, sada je dobila 18,3% glasova i 107 mjesta u Reichstagu. Skoro 6,5 milijuna Njemaca glasalo je za naciste. Na izborima za Reichstag u srpnju 1932. bio je to još jedan pokušaj Hindenburga i desnih stranaka da dobiju većinu u parlamentu. Nacisti su dobili 37,27% glasova ili 230 zastupnika u Reichstagu. Na izborima u studenom te 32. pao im je broj glasova na 33,09%, ali su i dalje bili najjača stranka. Na kraju su desne stranke pomislile da mogu iskoristiti Hitlera i naciste za stvaranje jake većine u parlamentu. Cijena se činila malenom. Vođa Centruma, Franz von Papen, uplašenim je stranačkim kolegama rekao: ne brinite, mi smo Hitlera uzeli u službu. Prvi kabinet ima samo 2 nacistička ministra. Opet znakovito, naravno, ministar unutarnjih poslova je bio nacista i bio je Göring, on je bio ministar bez portfelja, ali je bio ministar unutarnjih poslova Pruske. Dakle, ipak glavne države Njemačkog rajha. Tu su onda Hitlerove poluge moći porasle. No biti, dakle, on ne bi došao na vlast da nije imao podršku Deutsche National Volkspartei. I sam, mislim, predsjednik Weimarske republike Hindenburg je oklijevao. On nije bio sklon Hitleru, ni tomu se činilo previše i tako dalje. Ali je bio nagovaran od strane kapitala, koji je se bojao nemira, koji se bojao radničkog pokreta, osobito u Ruru, koji su htjeli da neka čvrsta ruka jamči njihov novac. I to je ono što, ne znam, Tomaš Masnak i Landa zovu savezništvo ekonomskog liberalizma i nacizma, odnosno fašizma. Dakle, ako će nam jamčiti da čuvamo svoje interese, svoje vlasništvo, svoje profite, onda su i oni dobri. Šta će nam ta demokracija? Teza je da
vrlo snažno prihvaćena i prisutna u njemačkoj historiografiji, da su ti interesi onda doveli Hitlera na vlast. A onda je imao i sreće. Pitanje je kako bi to završilo da nije im bilo ovih drugih čimbenika. No? Mi ne znamo, dan danas u njemačkoj historiografiji postoje različite tumačenja koje spalio Reichstag. Jer u veljači 1933. godine, 27. veljače točnije, Marinus van der Lubbe, jedan nizozemski komunista, anarhista, je zapalio Reichstag. Sad dvije su teorije postale u historiografiji. Jedna, to su ga nagovorili nacisti, on je zapravo bio skriveni nacistički agent. Druga je teorija, ne, on je djelovao u ime komunističke partije, dakle to su komunisti. On je cijelo vrijeme tvrdio da je djelovao sam, da je jednostavno tako osjetio poriv da spašava čovječanstvo. Danas kad se ti arhivi otvoreni, kad se gleda, dominira zapravo ova teza da on djelovao sam. Ali vrlo brzo, nakon paljevine Reichstaga, dakle, to je taj iracionalni moment koji omogućuje manevarski prostor političkog, Odmah imate zakon o zaštiti naroda i države nakon toga i onda prenošenje ovlasti Reichstaga na Reichskancelara, dakle na Hitlera. Taj zakon je ključan zakon koji zapravo ukida ovlasti parlamenta da donosi zakone i ovlasti donošenja zakona prebacuje na kancelara, na Hitlera. Da bi taj zakon prošao, još uvijek postoji procedura. Još uvijek je to Weimarska republika. Trebalo se dobiti dvotrećinsku većinu u parlamentu. Dakle, ideja nacista je bilo kako da se bore protiv dvotrećinske većine. Prvo je bilo hapšenje svih komunista. Vi zapravo nemate onda više ili su pobjegli ili su uhapšeni, pa ih nemate u parlamentu. Drugo, imali ste 120 socijaldemokratskih zastupnika, a glasalo je 94. Ovi ostali su bili ili u bijegu ili uhapšeni. I zapravo jedino su socijaldemokrati glasali protiv toga da se prenesu ovlasti na Hitlera od parlamenta. Vođe desnih stranaka u Reichstagu i predsjednik feldmaršal Paul von Hindenburg planirali su iskoristiti Hitlera. Hindenburg se s njime sastao u kolovozu i studenom 1932. O Hitleru nije mislio ništa dobra, nazivao ga je češkim kaplarom, dostojnim funkcije ravnatelja pošte, ali mu je nudio da njegov nacistički pokret razgovara s drugim desnim strankama o stvaranju desne većine u parlamentu. Hindenburg je znao da će taj pokušaj biti osuđen na propast, jer se Njemačka nacionalna narodna stranka tome protivila. Svi bi vidjeli Hitlerov neuspjeh i to bi oslabilo njegov položaj. Problem je bio u tome što je Hitler odmah vidio što mu predsjednik sprema. U onome što je Goebbels nazvao šahovskom partijom u kojoj je ulog moć, Hitler je odgovorio da nema namjeru ući u pregovore s drugim strankama. Postoji bolji izlaz. Neka ga predsjednik imenuje za kancelara. Tada će on riješiti problem većine. Hindenburgu to nije padalo na pamet, ani Francu von Pappenu iz stranke Centra, koji je bio kancelar te 1932. Na kraju, u toj šahovskoj partiji za moć, pobjedio je Hitler, govori profesor dr. Tihomir Cipek s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Sad ti glasači koji njega dovode na vlast, kad se gleda taj milje, najnovije istraživanja pokazuju da to nisu srednji slojevi, kao što je Samuel Lipset o tome piše. Njemačka historiografija je jako dugo i opće svjetska zastupala tu tezu. Hans Ulrich Wehler u svojoj knjizi Njemačka društvena povijest tvrdi: jedino pravilo koje se može pronaći kad analiziramo strukturu biračkog tijela nacističke stranke je to da su to protestanti sa sjevera Njemačka i iz pokrajina koje graniče sa Slavenima. Jer zapravo ovaj jedan etnički nacionalizam je igrao ključnu ulogu u tome. On nije prodao nacizam u taj radnički milje dobrim dijelom, jer ovi glavni industrijski centri su i dalje ostali pod utjecajem socijaldemokrata. Kasnije naravno je to sve zabranjeno, svi su pohapšeni, ali tu bih nekako naglasio to. To je ta novo istraživanje, mi se čini jako zanimljivom, jer se pokazuje da vi nemate velikih prijelaza. Nisu sad socijaldemokrati ili komunisti počeli glasati za Hitlera. Kad uspoređujete te tablice, nekoliko postotaka da, ali ne bitno. On dobiva birače od Deutsche National Volkspartei, ove stranke koje njemačkih konzervativaca, koji zapravo na početku, tu se nekako na krug našeg razgovora, rekao bih, zatvara, koje smo spomenuli na početku, to su njemački nacionalistički konzervativci kojima je Hitler draži od socijaldemokrate i Weimarske republike.
ne prihvaćaju 1789. Oni su ga na koncu konca koalicijom doveli na vlast i omogućili su mu tih 8% glasova su dobili da formira vladu da pobijedi. Dakle, to je jedan milje, ali većina tih ljudi koji glasuju za njega su novi glasači. Ljudi koji su u Hitleru vidjeli Mesiju. Od 17 milijuna njihovih glasača, 7,4 su protestanti, a 6 milijuna su novi glasači. Njega zapravo mladost dovodi na vlast. To je dakle ljudi koji su povjerovali u tu političku religiju. Politička religija naravno za supstitut za ove klasične religije. Aha, postoji Bog, dragi Bog je Hitler. Postoje svete knjige, to je Mein Kampf. I postoje naravno sveci pokreta, to su oni koji su poginuli u Minhenskom puču. I time je krug zatvoren i Njemačka ide prema ratu. Rat nije uvjetovan, ovakvim i onakvim ekonomskim, geopolitičkim inim okolnostima. Rat je bit nacističke ideologije. I zbog toga mi se čini da je put prema ratu bio zapravo ucrtan pobjedom nacionalno-socijalističke radničke stranke Njemačke. Slušali ste Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Jurica Novosel. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2024. godine.